Isa cia Vilingi wa Mauvoo. Mwendo wa muzeezia ninaokethia na othocha thini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wa saa 1:30 masaa maabilika ya umeloni wa swandi ulilikana ni wa kwambelelia wa matuku miongo 31 mwini wa katano mwaka ni wa ngili ile na miongo ile na imwe na inde ni siavika ila saa sia kwikalandi na kuvikia na kwelo la kesesekela wevata nacho cha Mutongo TV ngwatanyo ya mukamba tufikie na kumanyithia thini wa Vilingi wa Mauvoo vana tuyumbanite kumakona kifathukanganyo kaunti sionthe muno kaunti situ cia ukamba masaku ketui makueni na vala vonthe ve mukamba ni tuyumbanite kukwete Mauvoo kwa uliku nyeni tawa Erastus Kithuku wa Nzomo na ni nake Sharon Ndinda ndini wa nzia ya kwaliula kwa meko na inde mwendo museisia ni kavinda kamba ya mukamba na Kenya yonthe yende na kumeta kiku cha ula kwa kavinda kamwe wa muyumbe wa Kibwezi Richard Kalembe Wandile ende na kutuma ngethi cia ukiakisyo kwesela mitandao ni jitu ila ni Mutongo TV Facebook @Mutongo TV ke @Erastus Kithuku esuni Twitter na indi wetuma otuma ni kwesela ile 3-9-1-5 ile 3-9-1-5 twambe kuona ala ni kumbanisye muthenyani wa umundi ala tukumbanisye ni vamwe na mivango ya mathiko ya mututia Kalembe Ndile kwambia bunge ya makueni kumulilika na Kalembe tangumba ya ukamba Johnston Muthama kwase unyuvani munini wa useneta masaku wa ina ukengani andueli kukwata maumisye mai itina wambanga ya lelo kangundo Vilingi wa Mauvoo. Nina udhocha ngumanyithie muthenya umwe itina wa kikucha ulakwa kavinda kamwe wa muyumbe wa Kibwezi Richard Kalembe Ndile musi wake ni wa mivango ya mathiko ni yambiye na ni makwithwa maitangasa muthenya wa kumumasya Kalembe o mituki o kavindani kau ni mavikiana kumweta Kalembe ta mundu wa anduni na unaivata na kutethia andu otondu Daniel Mongela ukutwelesya nikana na mo atoi mututia Kalembe kisioni cha Katelembu kauntini ya Masaku na soko ila siva kuvi na vala Kalembe unekite viasala wake ni mavikiana kumweta ta mundu unaivata na mo ni makunikie vanene nungai wea ambatia nukutheacha na wetheacha aikwambatia kavindani kamba ya mukamba yende na kumeta itina wa kikuu cha ula wa mumbunge wa Kibwezi Richard Kalembe Ndile andu mamusi nimeomukathi ya muno Kalembe maimueta kana anaimundu wesi kwikalani na andu nuna atethetie muno thini wa musio nundu wa kuea na kusuvia ainae ithe witu nuwetiwe na twawesa kwithia twamosa tawe ithe witu ainae make monthe na andu alangi mamusi generous na ideta musi ni twiwie twacia nusa kwithia Kalembe ni mundu na ipiti mono ni twikalila nzeta musi kwacha na twakwatanga sindu mbingi anyanya ingi ma Kalembe alame ba Kenya na alame muingo ni mende kuvangia muvango wa wondu tuthio muthika nake muka wake Kalembe Ndile nukuelesya kana methi itumai kalenenesa na Kalembe Ndile na kumana nango ya ulau Kalembe nutethekia na mbingi kuma kundu kwikivathukanio va nthi ya Kenya ana iwaviti muno kethia ona mavinda maingiti umwona nundu wa uthi utumandia aitumandia nyena ciana na andu alangi nuna tetha cia andu onthe nda na vathukana cia na tunaina vata nake muno ngai nundu ngai numwentie muno ekamwiyo suvioni wake jongela miacia ni twatiwa na ngai tikwikala na andu kwikuka indi Kalembe nunekala nesa na andu ma makanisa wala unethi tunanengane utethio kundu kwingi kula makanisa manenda utethewa niwe
ndina rionde yake bwezi bakubikala bandu no kinete na akatereza kola kwen marambi na kola kwenda 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 ka kendo na makanisa maingi akatereza kwa kwaka na nundu munu nando na maundu mwaka munduni enendi ma kisio cha Katelembo kilima na sokoni wa kithini nimekuelesekana juu ni maisi ngumbao ile na matethasya tina wakwaka uteli umwe va kisioniki cha Katelembo wala enendia mekuelesya ni mana kwata mawia nangi ivindani lama kuumilwa ni mathina ni mana vikavu na Kalembe nuna matethasya na mundu ndenda musio 100% nayo na mathina omake na nayo no sio lake ndo Kalembe tu nake watu ne wamwe no na nena na siendo na education le dioni ukeso utheka ku Katelembo pau tuwete baje liondo baile baiba mapia mathei na pau kisione kikito ni wethetwe ni wethiwa o kakina cheni na Kalembe no wa tabisia mama kana wena thina ndukathine etekela wena chokwaku ketha ni mbangu ku nukukuya sukulu wenda kwa Kalembe nuna tutethasya we ta mwesimiwa na Kalembe nuna tutwaite pasa utingwa Yoshua ile kweko kama ile na kweko Yesu ile no ini wakilungu cha miaka 57 kila Kalembe unekalite na ndwa mamusi nimekuelesya kana Kalembe anai mundu mulau mundu wa nduni na mundu wa utethia nundu nunatethetie nginandu ma kisio cha Kalembera na ndwa mamusi nimekuelesya kana ni maisi ngumbau kuma kauntini ya Masaku sub kauntini ya Mauvoo Mutongwe TV sitwa kwa ni Daniel Mwongela ni muvya muno Daniel Mwongela nondo wa kutumbanisya livotesu na tuendee na Mauvoo miokonia o kumeta yulu wa kiku cha Kalembe nikana ndini wa kaunti ya Makueni na vala mututia Kalembe umete mbunge ya kaunti isukwe umundi etuongwe ni munini wa Speaker Harrison Mutie ni avikiana kutwa isia sikalo simwanya siya kumulilika na Kalembe ndile MCS mbunge isu ya Makueni ni mavikiana kumweta kana ni mavikiana kwa sembai ya mukamba ta inaisi ngumbao inaweta maundu undu mailie etena vuya kale buchalo wa mutunga ni watumbanisya livoti isu kwa uliku mbunge ya kaunti ya Makueni ni atuma ngethi kia kisio kwa musi wa Kalembe wandile kondu ondulo na minie kukitika kwiyo ndini wa sikalo cia umundi una ila sitongwe ni munini wa Speaker Harrison Mutie ma MCA kauta ni mawetondu Kalembe na ndongo inene ilembeta ya ukamba na muno Makueni vala wathukumie ta mumbunge wa Kibwezi itanamba kuanywa this motion so that we may take a time Mr. Speaker again also to be with the families and also to mourn Mr. Speaker with that departed Wiper serious member Mr. Speaker. Honorable Speaker as well, I wish also to join my colleague the Leader of Majority to send my condolences to the late Kalembe Dile, a fellow politician who we miss him. Kwa nene nyola wiki na kesese kicha Mutongwe TV munene wa alam aingi mbungeni MCA wa Tulimane Chalo Mumo no waweta kiku cha Kalembe taukune munene kwa Kenya na chama cha Wiper. Nundu wange waila siende kuambia iyo na igita mbunge ya Makueni nitwithiwe twakwata ngewa isu ya kutiwa ni umwe wa atongo meke tumi ukamba mheshimiwa Richard Kalembe wandile ulebinda imwe wai mbungeni ino kana wai ku Makueni tawa ungamie Makueni County councillors county council na ethitwe muteti wa kutetea mbai ya mukamba na kutetea andu ala me kiwango kiba yetheo na ugo wa ugo Kenya ona eka ukamba ni jaisi muno chama kitu cha Wiper ni twaisie muno nundu wa kwithi wa Kalembe wandile ni ungamite na mutongo witu party leader Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka na kaungamia uteti Musyoka kwitu ukamba kutetea haki ya mwenenthi eyumetie ate ukia mundu na ate ukia kindu nake MCA wa mbunge nu mwolote Mwandu Mbula Mutula ni waweta undu Kalembe unatetheisye nthini wa kwikithia kana seneta wa Masaku Mwandu Kavindu ni wasakivila cha seneta cha Masaku Mevo maundu maingi nundu ane anacioka
chamani cha Wiper na alika na edwa ena bina mwingi bo unano tuisi undu na tutete isivae kwa masaku kwete Madam Senator Kavindu ane mwana wa kithito kingi muno nekana sikana kwa cheva chuchonde ni tu makundi ya family metho me akiakisie na twithwa na mo na ngaia tunenge mumo tano mama kweli kuma mwakone wa mbunge ulawe wote ngiripoti ya Mutongo TV nitawa Caleb Chalo wa Mutunga. Na ndi ni kumana na ripoti yake Caleb Chalo wa Mutunga na mwandiki tu wa Mauvoo ulani Daniel Mwangala yulu wa kikuo cha Kalembe wandile ngwete ona kumwenende novikie na kosa ivuso inona kutuma ngezi sia kukwa sio kia kisio kwa musi na anyanya make mututia Kalembe ndile kusila ndeni wa mitandao jitu ya mekumu kandilie fala ndeni wa Facebook ni Mutongo TV, Twitter @Mutongo TV KE @Erastus Kithuku na ndi namba yotumani mukuvi na yoni ile itatu kenda imwe itano na kanisome utumani umwe ni kenda twende na Mauvoo maitu ulu wa kikuo cha Kalembe. Mheshimiwa Jeni Kitundu ni watu marambirambi siake kwa familia ya Mheshimiwa Kalembe ndile na kwa andumama kweni ayasya kanama kweni ni yaasya mwana na Mutongo imunene rest in peace Honorable Kalembe ndile usuni Mheshimiwa Jeni Kitundu na ula 2017 weta siake bila cha women rep kana ndongo ya kauntini ya Makueni. Twende na Mauvoo maitu ula wa seneta wambe wa kaunti ya Masaku Mheshimiwa Johnson Muthama Nduya ni wa nene ya unyuvani munini wa kivela cha useneta kauntini isu vala ula waimuka wake Agnes Kavindu wa sindie na tikiti wa chama cha Wiper. Muthama ainena na mwandiki witu wa Mauvoo Benjamin Mwaka ni wavikia na kwasya unyuvani usu ni wekumbililwe ni ukengani mwingi. Tukwate ilivoti kwa withiano. Itina wa Johnson Nduya Muthama na chama chake cha UDA kwa sio nyuvanini munini wa seneta kauntini ya Masaku yo alikileva ndoneka ona ndewika utetine ni kukilia kana kuvaindie ata kwa bahati nthuku matuku 18 weria nengwigwa nai 15 neriwa ni na corona na matuku 16 17 18 na ndiathi ukuna kura weria mwi wakwa ndwina vinya matuku 19 na ndimite hospitali Agagani Hospital na ndimite wa nekala ICU pandu pa matuku 20 na nauma na the isolation ward pandu pa matuku 5 na nauma na toa ward ila ya kawaida pandu pa matuku 5 kwa usu ni mwei muima na ila ni navuteiwe of course mwi wako nduna ina vinya nenda nambe kwika sindu ila ndakitali kwa seneke kukonya unyuvani usu wa useneta yo chama cha UDA na muteti wake Albanas Muthama Ngengele cheka ngiata bandu bangi baithwa na turnout yindi ta Masaku kitumi nundu ila twita serikali ni alikile ilo chakusi ya Masaku wana ila twita professional administration zuni machief assistant chiefs madio na madc na ndu atongo yala ma village na malikile ila munopio ona nengulika na mbesa inenga ni ofisini kwa madc andu mayumba ni wakathiwa na wambesa kumba ikusindwa twasindwa na nitulika na president we mwene a issue statement akasia Raila Kalonzo Mudavadi Wetangula Gilu Gideon Moi na Mutua enda kila twita kwa kizungu amicably kura yesi ya Masaku sigwa niwe undu yukunwa nigenda maikaze for first time maybe ndayambe president ku issue statement then wa by election nizu ya Masaku na kwa kitumi kiu andu ao ndema kwa damatete sikuya kura na yulwa seneta mwe wa kaunti ya Masaku mwandu Agnes Kavindu Muthama wisi kunene ya mundu wa support ye na mundu wenda anyubwe mundu uta support na mundu utenda anyubwe ndu nena ange wa yake kwa wisi tuekele bagu alama munyuwie maimaka mukulie kitata naenda kwikata lakini nye Muthama na kundi kwigwa na ndisia itie na ndina weyanaku mungamo wa Johnston Nduya Muthama kukonya livoti ya BBI muno lembetani ya ukamba woni wiva oila tuizikana mwingi ni qualify kwithwa yi count
dine considerwa ona kitu ndinenewa constituency imwe kitumi niki nundu kalonzo umete bo na nukuunga BBI ona ili undu ili ngilo umete bo nukuunga BBI ona ili undu ili bandu bala batungitwe ukamba ne masaku nijo kinatumie banangano constituency itatu na nijo kinatumie kala point wata CAS wabinya ta CAS madhuga ya West Africa yani uni mudhamo kubuwa ju lamwa ile ukulia makuli asuni kalonzo mukamukuli ati pabe ngedi ya Raila na Uhuru wendo akethania na Uhuru mukasia mwithukuma imwe wika hata kulio yambe ikilio ya keli nati umalawi ya kamba we na Uhuru na imwe na mwithukuma imwe ni chaukiete tu kamba na ni Uhuru okite okamba keana we na kewe undu wendete Kisumu na Raila na kathikundu kula kungita Mombasa ni idhi tina deal miao na serikali wa Uhuru na Uhuru ni chao twathite na yo uni wa muthama ni wivonyu vanini wa mwaka ukite nini sikana na ile ni mutongoi andu mama saku kitui na makuweni na Kenya yonthe makona nesa bala ni kunia maundu asu ngaine wewisi nyandibesi na yiti ibinda yako asianga ungamata kina pana Mungu ngai mwene akaamua na andu mokamba makaamua na andu makenya makaamua bala mutonya kwithwa ona kwithwa mbai ya mukamba yithitwe serikalini kwisila ngwatanio ya handshake gethia President Uhuru Kenyatta na mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga Senator mbe wa kaunti ya Masaku Johnston Nduya Muthama na ulani mwene kivilo wa chama cha UDA weta kana ukamba ukatetheka kwisila serikali ya UDA ethweka bikia kusakua nthino nyuvani munene ula ukite aiweta kana mathina maingi ala mathina cia mbaya mukamba takigu na masoko masi nduila suma kaunti ni sio kamba makabikia kukwatikana nthino wa serikali esu dilivotia Vilingi Wa Mauvoo kuma vamu sino ilovi yenetwa Benjamin Mwaka Muthama ni wanena ni muvya muno mwandiki witu wa Mauvoo Benjamin Mwaka twende na Mauvoo maitu andu eli ni makwatie maumese mai itina wangali imwe kukwata mbanga kisioni cha Ngonda ila yelelo ni wakangundo kauntini ya Masaku mbanga esu ikitikie itina wandeleva wangali nini ya mwene kukima mota ya bodaboda na kukonga ngali inge nini valangali esu ya isenzea na kuvingilita na kuvota oseni umwe wekisioni cha kadhithia ma boni mutisia na ingewa kwa oliku Andweli ni mandeno kwa tawiti sivitali ni wakangundo itino wambanga ila ikitikie lelo ni wakuma ilovi kuthimusi ni wakangundo. Ali ya mwene ila isembete muno evitisienzia na kulika kiao ni kimwe usini wakadhiama. Na kindu kila nono munde ko chanzani siya. Ino rakili ate butala o te unje busite njito na ngali doke sembete yumere na ilovi. Nata banga umyate ya nundu te ne wenge watika kone wazimu kana atia ya kongana. Ribika kwa kiamba ya tia konga kamota na ya pita abika Ngonda ya konga mundo iroite thia ya tia ya umezia ya pita inge iba kathia mangwe ya tia ya konga nanga lenge umete na kangundo na ya bota uzene gwando maumela matethie ina maro azibitale lakini omundu yezembetie ngali muno andu ala maro azibitale ne guma Ngonda ebozo mundu athia bakathia mai we wozo zwe rwaire ngali uziezembere muno ate ngali mwe no ya bitu janundu le rwaire ngali inakana nda na umya muno Semba kwa yulu kwa ngali no nikumaniwe na mbanga ngi ovala mundu wakamota ukongiwe kisioni cha Ngonda ne umete ilobi we ane na ne thete baka mulube ngali keye KCM 525E ne semba ne tia ya mbeta ne 120 ndio ko bika ba kwa kiamba ne we ka accident ya konga andu abika Ngonda ya joga ya konga mwana yonge na mota au mea atwa hospitali na bakathithia mane ya konga Land Cruiser na ya liga motaone ndino na alama nthini nundu ye na yo black ndo na kuona nundu to speed lakini ne speed nya ne 120 lakini ya mbetoka ona gutwika mbanga ino thi nene vaya mama natiwa ni thayo ateo makwatie maumisie manene
na ninashuhudia ngali mwenini nzio felda yagonga kamota ngonda nela wona iwaki makamota ngonda ethiano eke atwa kesi yake atoloke na hiyo la atoloka vikaba akathiama ngoka wethia either wabingisa na lelo nundu ni esembete muno akomananga lingi thikeye Land Cruiser amikonga muno na ingalesu yake finally alikaba useni na wethia usi muliku ingalesu yake yanangika muno na wethia wa sport damage nene muno mutwele wake we wa overspeed ni twete ngalesu na muno. Giripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma lelo ni wa Kangundo kisioni cha Ngonda nitawa Boni Mutisia. Naende mwendo musesia livoti yesu ya cheva kumangaliko isu ya Kangundo ni kutotwa uthiomoni na ndana ambao uthiomoni ngwathia kana nengwetha ndisoma motuma ni menyu alamu ende na kutuma makukea kesi ya musi wa mututia mheshimiwa Kalembe Wandile na ulotiwe ni thayo kwi muthenyani wa iyo bitikile nisome motuma ni menyu. Pole sana kwa family ya Kalembe Ndile ni Kalokinzangi kana ni butchery ngaliko sia The River Mutongo TV tumukwatia nesa twina inya twili na utwili twiva kanyuni mwanzilo ni Steven Musioka Mutemi na inde ya sengedesi mwendwa mbunge ni muvea aya disisia mautumani angimenyu ni kana uno aiti Yehova ngai na Mose Kalembe Ndile na aimu ya vaseo tukamona ila ingeni Fred Munyalo kuma va Kitui County na inde ni muvea unge aiti ni Onesi Mwangala kuma Kalemboni Mutongo TV mwesa wa Vilingi Wa Mauvoo ni Moseo na kiongea eti ati Mutongo TV live Kalanzoni itambite tolenge ni savali wa Mutave Kalanzoni ende ni muvya muno unge aite nzomo ni na cheva muno nundu wa utiwa ni munyanya wa Kalembe Ndile nye Mutongo ipatu na bandi ya kwaya mwani sana na musi wakwa nitatuma ngethisia ukia kesio kwa musi wa Kalembe na anyanya ini pole sana tuimo ivindani ye ya kimeto na ke ungivano ayasia Mutongo TV esa waninye Michael Kithokoi ningalikosia mumandu kavete na ndisoma angi elia tatu nikenda tuthiuthumoni na tuisemba ndukani uno aichia ati pole sana kwa family ya Kalembe ni John Kivula Changamwe Nur na indi unge akwasia ta Mutongo TV niyo namba imwe ni Joseph Nziku kuma Mombasa Tuda na ende wa muthia vanone kenda tusembe uthiumoni aiti Erastus wati ndata na tindanesa nye personally ningunenga ne pole sia kwa musi wa Kalembe lakini umesio na ukumba usiuma kwa ngai pamwe ya ndingi ni Mutongo TV kwete nesa mbete dani kasele ilanzokolo ya moya na ende motumani menyu ende ina kumatuma ningwithiwa ndi masoma otwende na Vilingi Wa Mauvoo ndukathivasa akatusembe ndukani ninzio kethete. Benga Solo Rhythm Bez Idhembe Moyo wa wadhi Mbele kanywa nonge Kila wakwambelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chamba dhisia benga ki ni kinene ikwatilenesa ulume nduka koloke ni chavya ngwatelo kila wakwambelelia nginya wa katano kwambia saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba Baya jitembeza vizuri chacha ndio maana mimi sina pupa ya maisha kweli. Goshen Medical Training College Thika ukwate course ya diploma na certificate ya Human Health Sciences, Applied and Social Sciences, Business and ICT na course ya Food Sciences Nursing, Community Health, Hospitality and Nutrition, Baking, Technical Skills Beauty Therapy, Business Management, Laboratory Science,
housekeeping and laundry, journalism and media production, ovamwe na theater technology. Ndivi situ ni sianie muvuko waku. Kimanyisio kitu kina sindu cia kuyania cia kusomethia na alimu maitu mavivithitu kunenga mumanyisio na utuika ula wianie na ula ukwendeka umundi. Wamina kusomea goshe no wiyandike we mwene kana ukatwika muthukumi ula ukumelelwa matani kambuni cionthe. Tukonie simu kwisila noti monza ile monza kenda itatu inya nyanya kana noti monza itano noti ile thandatu inya noti inya. Mauvoo maende maalukete na ivinda na nzeve. Na udhocha tuenda imwe tuminie kilungu kila kitialite thini wa kilungu kitu cha witi. Kwi Mauvoo alama itawe ni mawidhi luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo. Na hypertension is no stress, just relax. No stress. No ikoma mazada na mazai no komete. Na ni ukolia hii nikenda yumanyekana mundu amanyekana ena cancer ya nondo. No nginya wese kwigwa ikaliyu. Kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa basivitali. Kweli kwi wau wita wakuowa. Kilungu cha uiti nikilawa kwambilia saile na nusu cia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Kasarani Catering College nicho kimanisio kila kisio cha maundu maui na kosi ingi ta hotel management, food and beverage, pastry, housekeeping, accommodation, bakery na events management. Sukulu wito wina mawithurulu komaseo na wina sindu sionthe cia kwikithia ni wasoma nesa. Mutiani witu ni wa NEC na City Guides na tuyavitukithwe ni Ministry of Education. Ala onthe masomeva ni makwata mawia manene mahotelini na kambunini nundu utuika wa alimu maitu ndui maila tuthokeva Nairobi Campus Maunju House, Seasons next to Clay City Medical Center, kana ukeva Kitui Campus, G Plaza Building next to Syokimau Building. Nena naitu oyu kwisila 0721 429 839. Facebook at Kasarani Catering College, kana website ni yetu ilani www.kasaranicateringcollege.ke. Umanyini udhui, tuthoke udhue. Kasewe, kwoka, kwasembanga ukeba, ya, kwoka, na yukase, iwe yangata, ebebe, na ino ndote ungetheka, na yukase ketheka ndo mwana, wendi chauki na thina kwani, ya, kita ini chaika na nondo, timu waku na bungi wende, ndia utabisi stress niso kuwa, ndo thame kati muuketa wase no, ndo like kilabu kinene tamani, yo kase, ya, hey. Nikienda ukwate kaseta skiza tuni ya kuvinye star nyanya imwe ile star kienda thandatu hash. Are you looking for a TVET accredited college to enroll in? Do you want to translate your passion for beauty into a successful career? Linton's Academy offers you TVET accredited diploma and certificate programs including skincare, makeup artistry, beauty therapy, and nail technology. Our world-class trainers guarantee quality education in a friendly and well-equipped environment for you to join the global beauty business. Join us for the May intake and learn about prestigious cosmetic brands in the world while standing a chance to work for our partners. For more information, call us on 0714-870-037 or visit us in Westlands, Ken Road Towers 3rd floor on the northern wing. Linton's Academy.
wa Mauvoo nende na kumanyithia Mauvoo kuma isioni kifathukanganyo na tuende na Mauvoo maitonikana amanyiwa maskulu ya sekondari kuma kisioni cha Mbotela kwa mutitu ande kibwezi ya umeloni wa Sua kauntini ya Makueni melasimika kutembea kilomita mbe wa miongo 24 kukwata kisomo kumana na kiyu amanyiwa amwe mayavikia na 10 masomo mo vala angi methea wa na vuya wa kuthi skulu maikia kuvithukiwa ni nyamu sia kithekani yu asiei kuma kisioni kiu ni mavikia na 15 kwa serikali ovamwe na andu mango ya ulau malikilile na kumasia ofisi ya skulu wa sekondari vakuvi namo. Kennedy Molinge nilivota witu. Asiai na kalima kisio cha Mbotela kila kindhongoni kuya kibwezi kauntini ya Makueni na alasi anasio sithi tuitambo kambe wa kilomita miongoli kuthi skulu ya sekondari lesi vakuvi ni makule serikali na atongo ikwesela muvyani wa kisomo kumaka watakuoko kwa ambesa skulu wa sekondari kisioni ki mainena na ndikima Mauvoo itina wakutwa isi ya umba na wavamwe asi yani maweta siya na isi imwana na yetu tasithi tuinama kwa ivinda yasa ni maelesia siya na siya yetu muno tasitho amu isioni kumana na kulauka makwa chani siendere skulu mwana wa mwetu kwe vindani thitu iyoyu siya na siya yetu no mwisi undu ndithi kalile auma musi meuma saa 10 lakini tani kwitha mwana waka umao kwa cha minoyo kwa cha na isioka ni kwitha oyu ngetha ni sioko bandu bakuve skulu na kusiokethia ndiketha na shaka kwa nondu nthi kalile no mwisi undu kwilie siana situ nisithirwe sine vinda yasa ya kuthimwe ta siano na kusioka kumisi kwitu utitha nino iye mwene kithila wanzama ya ungamiwa skulu wa Mbotela Primary Jones Ndunda ni wasia yesilia kwambisa skulu wa secondary humanity na wendi ula wivo muvango na ula kukula kila umwe kuukwata mbau ni waelesia siana ita ilasimika kula ukatene kindu na kila kikia mathayo ma siana ii muisioni pena cheva kinini nundu asiana ila chikuma ku utuku ikatambirila maskulu ala mevasa ku ye ngaliko sia ndongoni mwita siano na makutano na siana isu nisithitwe miisioni minini muno nundu wa kutambuka no tuku ukethia no ikwato mathina ndinu wa safari sio sia kuthi skulu na kusioka oingi Jones no atatakana kumana na safari ndasa ila siana itembea ivika skulu sieno na ingi sievika skulu inoete uithia siavika ona iyo concentrate kilasini nundu wa kuthi kilungu kiasa ikavika na sikita ukoma wakati wa kusoma ni wakule ndongo isia kisioki kumaka watakukonekana kwambisa skulu wa sekondari ni kana siana ii itetheke twikulia atongo imaitu matukwate kwoko tutone kwambija skulu yetu ambie na wale mheshimiwa witu MP wa Kisioki Jessica Mbalu MCA witu Ivingoni Nzambani Ward Harrison Mutie ona governor na senator witu Mutula mo ndetu maboya kwa ndai ama tukwate kwoko nikana tutone kuambisia na ku support with any school utono tethia siana situ kisioni ki cha Mbotela ula wa speaker wambe wa county ya Makueni Steven Ngelo inena ni wasya kwambisha kwa skulu ukitonthi utalo munene wa manyiwa kukwata kisomo na kutoa isia maendeleo kisioni ki pesa na mbingi muno si kisioni ki isi ya waite uthi secondary na nundu katika policy ya serikali ni kana siana sionthe ila sieka kilasi cha 8 sia ilo thi secondary ila tumita 100% transition sukulu no tethia muno kisioni ki kuhakikisha kana siana situ sio ndila cia kisio kindi ciethwa itona kukwata masomo ma secondary school na chakwa cha muthiani kukulia ciima pa masize kana undu batone kana ni matwa ciana isu matuku 26 mwai wa mwanza pa sukulu esuo ona atha nile inekie mutiani mwaka usu na bitie 2020 2019 2018 na ya kwata mwana with ciana isu onthe nicio kabauni kenda inufaike katika mradi huu ute na kwitha kwambisho kwa skulu kisioni kiku utethesya sana ila sienda skulu ni kutethesya kwena kwa kisio kiki maendeleo kisio na kila kitiitwe itina muno. Kennedy Mulinge, Mutongo TV, kaunti ya Makueni.
Tuma kaunti ni namba 17 imwe kwa imwe nginya kaunti namba 15 mwimi umwe wa nzoke kwa esietwa Zakayo Mwangangi kuma mwinge kauntini ya Kitui na ulawe na miatu yana imwe miongo 37 ni wavikia na kuelesea undu wa corona withito umukunite wemine wake wa kuea nzoke wakavindani kau Mwangangi ni waasya ivithukia yangie na kuvuwa ndawa kwasyo ni kunavikia na kumutunga na etina mono wemine wake wa nzoke. Lina Musangi ni mwandiki wa Mauvoo kuma mwinge. Zakayo Mwangangi ni muhimi wa nzuki kuma wodini ya Waita ila imuingia katika untini ya Kitui na muhimi uu na miatu ya na imwe na miongo 37. Nye ni muhimi wa nzuki. Muhimi wa nzuki ndia abundi chayolo na kitu chao mau na mau makwanika. Kwa une na miatu ya na 10 ila ya kienyeji. Na miatu enge 27 ila na nengwe ni sipe ya modern isio ndinanika okathia wimi wa nzuki Zakayo ni waisi kana ni wimi musio wima usio mengi muno munduni. The two frames hapa juu. Unaona hapa? Push kidogo hivi uweke hapa katikati hapa. Ondoniola zeni ni wa wanikiosu ineweze ta wimi musio kuma nemu nini nondo wanikiwa wethi wa nzuki we mbesa no ndawa na we mapata maingi. Zakayo na ula ni memba katika cooperative ya Mwingi Bee Farmers and Food Crop othuthi ya imima mwingi kwambisa na kuendesha wimi o nuwetie ama mama umwalamo ta imima nzuki mesila katika wimi wa nzuki obe wa mathina tuona kindu kimwe taba katika Mwingi cooperative twina thina wa kwitha twina mbesa mbianu cia kwiba kana mwemi ate akwiba kwa hiyo ai maitu nondo na mono asela mako kindu ki nimeuga akina bina kwa hiyo i capital dithwa mbian pia katika market kutakwa wingi ni kana tukwademeza kwa wingi twina market isumbianu ya kutwa kwa amount nene kana tukwate mbesa yuthi nake eka nini challenge ile ngine twitha na challenge ya mambloka na mwe matupe na uke kwa wingi na maobe na ala mate no manyi ondo news kwa tukatwa utethi wa education kwa members maitu nondo wanikiru akikamba ithio waniko anandu henged tiandu yang climate change na jono kitu affect ya especially last year gela konethiwe kwina ngie gela ndawe na koniwe ndawe su ni na affect nzuki muno na zaidi ya area kola konetha kwengie ko harvest ndinethwa nzio na ibinda ya corona katika kuthwa bano nundu gela konethiwe andu mato thukuma okiwitu nekalie ba muno kwethe ibinda tuna affect muno the aimitu kwata mbesa nondo naenda ni katika cooperative ni ya wethi wa nzuki na serious kwa hiyo twanikanga nondo tubulene nondo kuya imimate masomithie ku etha ni mabanza serious na maiko na ndawa izu nayo ni sitwete washo munene nondo nzuki nyingi ni kusa kwa hiyo ni thwaja aimi mwanza make bai kana tupundiswe olondo twele kwethwa twino moja tutonye kukwatani kana tutonye kuta okwitu twemwe na tukabaitika. Ngoripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma mwingia katika untini ya Kitui ni Lina Musangi. Ya Burundi Evariste Ndayishimiye nuvikie vandi ya Kenya na kuthokwa ni President Uhuru Kenyatta. Longo ii ile sienena ni sielesi ngwatanio ya ndi ino ile maundoni mamadhau wimi sithio katikati wa sindu ingi mbingi kana nukuendea. President Ndayishimiye akethiwa mweni wa ndaya ndini wa mautanu makutani ya siku kuu ya madaraka kwa yake wanzani cha Jomo Kenyatta Stadium kauntini ya Kisumu. Nchi zetu mbili ni nchi ambazo zimekuwa na uhusiano wa miaka mingi. Ni nchi ndugu, ni nchi ambazo hazijata
tumekuwa na matatizo kubwa kati yetu. Tumeshirikiana kwa mambo mbalimbali, mambo ya maendeleo, mambo ya trade, mambo ya usalama na mambo mengine mengi. Mheshimiwa Rais, ndugu yetu, kwanza nafurahi sana kuwa hapa, kunileta hapa na delegation yangu. Cha kwanza ni kunionyesha kwamba mnataka hii visit iwe historical. Na mimi nafurahi sana na nashukuru sana na kushukuru sana. Mimi ni mara ya kwanza nakuja hapa Kenya kama rais. Si mara ya kwanza kuja huku, lakini kama rais nimekuja ni mara ya kwanza. Nafurahi sana kuja hapa. Kenya na Burundi cooperation yetu ni ya zamani. Hakuna shida lolote ilikuwa kati ya Kenya na Burundi, na tunafurahia hiyo. Naindi livoti isu ya ndongo isu ile niyo kutoa uthiumoni wake lendeni wa Vilingi wa Mauvoo ndukathiva sana ninzi oketheti na mautumani menyu lo akumukia kisia kana kukia kisia musi wa mututia kalembe wa ndilene ngwitha ndima soma diminukilelia Vilingi wa Mauvoo ku ende ina kutuma thini wa namba yotumani mukuve ile 3-1-5 Twitter @mutongoi TV ke @rastas kithuku 90 thini wa Facebook ni mutongoi TV ende ana kutuma mautumani asu ngwitha ndima soma ndukathiva sana ninzi oketheti. Vai mundu wema akethe bathei. Oitwe ni twavika ila isaya thi mundane tukanene na muimi nikenda tuime. Spinach imekiamboka nengi labda sukuma labda obala bangi wekia ni imboga ni se ubanga okethe ni tajetha imbololo kendo cha mutembozo. Mbua nayo ni yaikie kuwa tatene. Uliza kondua undu mundu wakuilie no kaisi akigwo kwangelekanyo ila ungameto ukondua ya baadhi idia. Nitukwende ya kwikwatia mbemba na mboso tatene. Nuwete munda kwa wimi wa mbemba. Wimi ni wa mbemba. Nuwete motoka. Kwezo yumi ni wa mbemba. Anenzo amadalesiana kwezo wa mbemba. Mabanda eli atatumokete nenda ninangali yako. Wow. Nano umekwata nondo ndio nawe mwimi. Na ile. Maliu alange nimeka nesa ukamba kuithia indoki utandithia kwivaita wasia wa muimi nikila wakatatu kwambia saile na nusu sia wiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. Kesi kwa uvuku na kunyamase siana. Vakuvi kila muthenyani woka na kesi sia kuvuche siana kana kuinyamasia. Kena kungwata na kiandu akithekana. Nguvu ya serikali bikena kuondethe sikena ni kwata masomo. Natuka kana vuku. Na kwa na mbekonga makambi tena. Kangwata. Kambaje. Serikali nene na ile account nisikite metalatala kusiyasiko na ngima keki wambini. Serikali ukititeka atakumina uvuku. Now we have an attorney ambaye ametachukulia cases za defilement. Nimeapa kitu ya kwanza ya kwamba hakuna mtoto ambaye awe wa kiume ama wa kike atakuwa defiled na cause injustice. Komana na Keli na Musangi aikumbane senge wa imwanya julu wa maundu wa Keli na wakatatu kitendini wa Kilungu uvuku wa mwingi va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba.
musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iko kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Nikwata kile yote akunikisio musiaisi wa Mutongo TV Kilungu ni Mbisuni kila kikukia kila wakana kuma saa 12 na dakika 40 sia mawiyo. Party chips ni size tu chips tulanga tobeke potato jisni lu yaku ni nama ndiye ni mauta kitungu na dia kitungu saumu chete musamo muselo ni so anuma Mombasa ukwaju ngwaso wendo dipaya mbuchari usakwe na masteki rosa kwa yene vindi bisoni dia ya Mutongo ya Mutongo isa 12 na dakika 40 sama weyo kila wakana Kilungu ni Mbisuni Muyo Mbisuni. Pasiende ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wesi tutala wanai ukweta kwe siana situ na ila keinya kemena keweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu na uwe kwa iye kakea na ketiu kakoko metue kakakatwa na okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku topindwe mutundo kwese ya kana kaito kea na kesi nesa mukamba ni museo mukamba ni mulau mukamba ni wautevya mukamba tike ngei nae batamando siana siesu ye ukweke vya chuma na siambe mwigwa yuchume kilio kwa taskiza tuni ya tubindwe ndeto tuma SMS wandikide skiza na uyatise namba 533 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Kuyanana na saa yakwa ni saa ile na ndatika miongo ile nina udhocha inge niende na kumanyithia Mauvoo anatukumbanisi muthenyani wa umundi itina wakotiwa iulukumiweta livoti ya BBI taufathukanu na miao na alama imekwata mbau kuthacha ikwani kotini ulothinikea makwani alama atungwa iko wa appeal yu ikanisa ya Anglican Church of Kenya ni yavikiana kuendekethia muvia wa koti unengwe ndai ya oingi ikanisa ye ni ya kule serikali ya kanena kwikuna kithui iuluwa kwithukiiwa kwa makwani alama matungetwe iko iuluwa livoti ino ya BBI. I've singled out a few things that are still pending, like the political party primaries bill, the referendum bill and others that were not finalized, and gender parity. That these are things that should be enacted through Parliament
but we wanted ourselves to respect anything that is already in court, that we don't generate a lot of discussion. We allow the process of the court to determine whether the BBI process will continue or not continue. So I will urge that those things that are already bills that can be enacted by Parliament should go on, so that we are not delayed unnecessarily before 2022. We all know that the BBI drive was exposed to Kenyans, and the signatures were collected as the attempt was through the popular initiative, which the court had a reservation about whether the process was well done or not well done. But we all know that Parliament has an obligation to enact bills and make laws. That is their singular role. And ours is to say what Parliament can do, and there are many things that they should have done a long time ago. You remember one time Maraga did even say they should not be there because they have not enacted the gender parity rule in good time or as scheduled. And therefore, what we are urging them to do is to pick up things that Parliament can do, and let us not waste time on them waiting for the court processes. So I will support the idea that those things that Parliament can enact, they should go on, even as we wait to see what will be the outcome of the BBI process. Atoi mamota sia bodaboda kuya mwingi kauntini ya Kitui ni maende na kumya mawoni kivadhokanyo kumana na itambe ya serikali kwisela muviani wosese iwanthini kuongelanga mithenya ya kusia andu kuma aloka itina wa saa 4 cia utuku na saa 10 cia kwicha kana curfew. Serikali inongelile mithenya ingi 60 itina wa mithenya ila inekitwe kwithiwa inatherile o ni kumana na kusia kunyaika kwa uwa tulinyo twa corona. Lina Musangi na ilivoti. Amwe matoi matumota kuma musini wa mwingine masia onetha musumbe Uhuru Kenyatta nongelie mithenya ya curfew na matuku 60 ni asisia olangitho wa mauta mangali monena na kamemeka kama bisa ka mutongoi atoi ame na uwa kwasia mbua ndiko aziona thake ya no kabio ni extendiwe muthezia mauta ngalitwe na zeti zia loni azio gujwa twela bamba itu andu magwa nezio gujwa na andu mengi itu tweka ing'ei ni mutabazio yu andu magwa itwa asibi ni kiori wa musili kana manikei ithuku mambo ndabonda baki wanza ni mwingi ani tukula cha kwanda ya Uhuru na ithai tunenda Uhuru abingwe au miekabio lakini no na miekumia kabio etu nakula cha kwanda ya onethe anda kumia kabio ni walire kwithia na turungu atatu olangie mauta bado ete wazilingi wani that twetinda tuthiukite bado wathiuka uchoke kibetwa ni wathiuka uchoke kibetwa ne kindu tukuona na twina chana twina family angi mota ni cha alone chende no kujwa yuto ethiba tukumia muno irugwa tukumia muno thiba tonyeka na tonye kuolanga mauta withi at least yetu akwata kasamu twina thina mwingi muno andu mambonda mbonda ai mengi mo twike ing'ei na metwike akwenda itwakule kwanda ya Uhuru wa Kenyatta azije atulelange temavinyiye muno kila kindu chonze kibandite muda magiro kila kindu chonze thakya banda ona tindu cio ni mbandu kwa atucije muronya kwire atreze witola twina gwa lakini twatata kukulia kwanda ya muno na maisha monika vindu atoma kwanza wakavyuka akendwete na ipyo ni kondakitana ndiye wiani na kwanza matumbingizi akomie iwe munene bandu banza nukwika bandu baba na thina kana tulike wianungi itung'ea atiocio kabio kabetangwe popio tafadhali tujoke wiane witu nundu bengarisia akomie itokila na ngazia umbaza ina thukuma o isienda wio sienda wio no sienda kioko sienda wio ina nda wio ingi kioko iko tafadhali kabio kama munene abetange kana banza nukwika ngoripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa mwingi kauntini ya Kitui ni Lina Musangi. We na indi niwe ugato ya suma boda boda kuhanda ya mwika vikia na kulika maundoni makuya na undu wa vikia na kuya kana kula kutawa kuongea nukwisa hithi wa yoso wa matambia maima kimia unanowesi amwe ma enendi mosa amia omoko ni makwithia uyuya na maivikia na kututuma mayo tutuma nginya wetu ane thayo mwikatete kuya no kava
mukamanda nzia inge cia kwimandhia mukati wa kila muthenya. Tutiane na livotesu atandithia kumatala kauntini ya Masako ni maelesia mekala na vuya itina wa miaki kwendea na kuvivya ndukasio undu ula utumitwe makuzi ya wasio munene. Uneni wa atandithia wiyoka itina wa nduka imwe utukuni wa kwamukia umunthe kuvuthwa ni mwaki kisioni kiu. Mainena na Mutongo TV ni makulia kampuni wa kunyaicha mwaki wa stima wa KPLC umaive ni kenda kana umaive malio nondo measia miaki ino yumanite na thina wa stima. Mboni Mutesia ni mwandiki tu wa Mauvoo. Tandithia musini watala no mande kutala na kukusea wasio kumana na mbanga cia mwaki ila ciende na kukusewa nthini wa mawia mo. Kindu kila kiende soko ni itu watala ndio kielewa. Nondo ene nduka yake leo yaivya. Na nienda asia peona ni ape ando makomete weyani wo. Nondo na yute onena. Nombeno ya tweka bebi estima ando makenya pawa maina saokavo makoka usisia. Ichao kiapenia. Kuni enda okulyo ekulyo. Nombata ya mwene ya bya yawe. Nienda tobeka na Kenya pawa ekaiva kana koka usisia kwa mitoke. Kwe kavyo. Nombata no bya kathela nondo ando meno katene. Kwa undi asia ando la maunga memba stima la maunga memba soko. Tosi yebye soko ito watala ando maito mako kwa tasara. Kila mundu ekite vitinde ni wakukilewe wake mbanga bingi siende no kusewa masama wiyo ila andu mathi kuthumwa. Tui mwendo wa saa 3:30 ne koneiwe simo ne wanuke ne sisye kwa kuoneka kutoete ila nokie enokie na vikane thia mwaki wakanete ndene na kila ngutunga muvea ni kwa wananchi enokie na methia baba na twatethea ne cia kuvocia mwaki toka malila yetia lito tokoa kalamela ikwatie ya wiola wakwa nikite ona ndie sibala ndona kwambila nundu maisha imomo na tuyese tuyambila ba ko kila ndono kule Kenya pawane kwethe wakwina thina stima masiasio makoka makama nondo matono tutethia nondo ene kwatie ngalama no methenya minini evitete itino mbanga nene ya mwaki kukusewa musini watala na yu nivumilile mwaki ungi ula vivisi nduka imwe ya mwene musini uu na ndukesu stima niwe wina thina ukwatie na wavoa nelo kwatie na wavoa imwe na wavoa imwe twavunga saa 3 niwe mwaki upulikila na wakana tanduka yose kabio yonde na andu asume na mawito nundu wasisia biasala situ siende na mundu ucio aviwa ena mathina tiithie tukulia andu ma stima matuitane a stima moke mama nebo wa stima nundu kula tipo pepo kababite ni babite kundu kutatu na tiithie tina mawito nundu uni wia wa mwene na mundu ucio la ukitobingwa ena thina yukakithia nyumba yake thie na sindu ciake ithie thikwa uti ukulia serikali inene Kenya Power atandithia mena wiya yukutia mawia mo masani mautuku na yume mekulia kampuni ya kunyaicha mwaki imathinikie kana moma mandenzia ingi cia kukwata mwaki anange sino nisibe mbinge kwa kubetita beke no kena kwa nundu mwaki we ulikile na nebo tukulia Kenya Power kana serikali ine no na Kenya Power ela stima we ona thina mundu agege hao solo yani kwake nundu ya sala nene giripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma musini watala nitawa Mboni Mutesia. Sikukuu ya Madaraka yethwa yetwaiwa kwi muthenyani wa uniki wanzani cha Jomo Kenyatta Stadium kauntini ya Kisumu vala President Uhuru Kenyatta ukwithwa atongwese chathi kiu enende kuya kauntini ya Mombasa ni maelesia mawendekethio ala makwenda kuma kula kwi President Uhuru Kenyatta kavinda kala ukethwa ainena enende ni meenda President anene maundu ala matonya kukelia ukwati wa nthi kuola kwa mauta kana kuola kwa thoa wa mauta na kuvetangwa kwa kafyu. Angelina Mose ni mwandiki tu wa Mauvoo kuma Mombasa.
Kalima kaunti ya Mombasa ni mavikia kumya mawoni mo na wikwati wa uneni wa musumbe Uhuru Kenyatta muthenyani wa uni ila Kenya ikwithwa yutania muthenya ula Kenya yavikie kukwata wiyathi mainena na kisese kya Mutongo TV Kalima kaunti ya Mombasa ni maweta kanata mekwatite musumbe Uhuru Kenyatta kuthese thoa wa mauta mangali maweta kanata maumite muno chakeli twetelete muthenya wa Madaraka Day tuisherekea itu expectation mingi muno ila president witu wa nthino ya Kenya wailite gutwika taana inchi nthino yitu ya Kenya kindu chambe kwithwa mauta upande ni wa mauta ni wogerie woka yulu muno na weza ithi ya mwananchi no nuende na kuumia nundu wende na mauta maende na kwambata no mwananchi wende na uthela wengine mawetata mekwatite musumbe avikie kwa ile uimi kisomo na ukuineka na kuvikia kukilia ekonomi ya Kenya members yetu ba ikasania ugeza gwithi ona na inji ma Kenya maisa gwitethia na kaindo kanini kala maumitie miondane jo kingi ja gatatu nasisie katika maskulu maitu nundu wa gwithi wetha ciana ni udwika na kana ni uthi skulu na hizo kainge yeka langa idwika hizi acio kamisi paike ndu twitha twendeze katika nthino yitu ya Kenya ni nzie mweya kwananga uchu Madaraka Day yo nekira tu ku expect rais atu soebisia maundu mena thena katika kunima biashara nini nange wanene ma biashara hizi akise lafu ni umwe ni momeweta no musumbe Uhuru Kenyatta vikie kuthesia masaa ma kafyu maweta kana atandithia aingi tamethi to maikwata ngalama nene ni kukosa masaa ala meanu ma kuthukuma wia wo atu sisi akunima biashara nondwa masa alo tunengete andu mauma weani saa 11 maybe kanomba saa umwe na menda kustareka tukwate kindu lakini umapita amenu gete no biashara zitu izikwezo vingu nundu akwemwe bea kondo tusiwe ndikulia musumbe akasisi ondo wa masaa iyo ni tukwatia report kana ni wangalile kavyo methana miongo thanthatu nyeile ni mingi muno rale ya gwesisia ni tuthesie economy ya nthino na andu maithelelwa nundu wana tukwe rendi tuanasiara tu twa skulu sinu cia mthembozu ngilivote kuma kaunti ya Mombasa netawa Angelina Mose Livoti ya Angelina Mose kuma kwake yake swani niya kutwinila Vilingi Wa Mauvoo mwendo nosua saa umwana nusu naona siungamita saa ili andatika miongo itatu na watondo ni maadhiane kana ningwetha ndisoma mautumani menyu yulo wangethi siya kukia kisia musi wa mutotia mheshimiwa Kalembe Ndile na indi mbitikile nisome mautumani eli atatu Mutongo TV yembe muno yumisi amwitu na ana ukivunduni muno nituma pole siya kwa musi wa Kalembe na mayosa umesio ivinda ye ya Kemeto ninye John Muinde kumatala Kangundo ngai na muthomusie mheshimiwa Kalembe nesa aimo mbunge wa Kwani Christine Kambua kuma Kibwezi West na kwa oyu ningalikosia kithioko nake uno onge aitieta o Alex Mbusia kuma Kathiaka Kibwezi ni tumapole kwa musi wa Kalembe Ndile ni tuna mwendete na ngai amwenda mbeange rest in peace Kalembe Ndile watinda terastas ni ndani kaninzoka kuma va kwa nyiva musi munene ni tambo cha kwoko kwa ukia kisio kwa musi wa Honorable Kalembe Wandile na kumea endwa makeme yumisi kavindani kakomo na ngai aivikia na ku aimatethia omuno okay nake uno aitie nituma ngethi cia ukia kisio kwa musi wa mutotia mheshimiwa Kalembe Wandile thi mwana mu wa Kalembe tukona na evinda ya mumino kilo 90 voni vongo vika muthia wa Mauvoo maitu wa vomana mautumani menyu ende ina kutuma tuivikia mwendoni wa saa 3:30 ndeni wa Vilingi Wa Mauvoo ngwisaidhi andisoma o mautumani menyu otondu mwende na kukia kisia musi wa mutotia mheshimiwa Kalembe Wandile nitawera sikethukwa nzomo na twatethi andisa nake Sharon Ndinda twithiane mwendoni wa saa 3:30 cia utuku ndeni wa Vilingi Wa Mauvoo. Isitoshe, the crust is soft and thin. Na Junior ataweza kula mkate vizuri. This other one ni shida. I know, ni tamu. It's no surprise.
The good quality baked bread from Ball A is festive bread. Chukua yako moja leo. Mukamba aisye ngundi yambe neyo kau indi ni siawetina ne kabila niambia